Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV zirikomeze neza kandi mukomeje kugira icyumweru cyiza, mbifurije kugira ubuzima bwiza aho muherereye hose mukurikiye Ibendera TV. Kaze rero reka mbabwire yuko aya makuru twinjiyemo kuri aya masaha agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi. Muri aya makuru turanyarukira muri teritwari ya Masisi. Amarira ni menshi muri Masisi, habaye ubwicanyi bukomeye cyane. Turarebera hamwe aho ubwicanyi bwabereye, ariko turareba n'abamaze gusiga ubuzima muri ubu bwicanyi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kandi muraza kunkundira tuze kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Hongeye gusukwa imvura y'amasasu mu bice bitandukanye, turaza kunyarukirayo turebera hamwe ko ibintu byiriwe byifashe mu gihugu cya Uganda ku kibazo cy'abaminisitiri bagera kuri 4 bashobora kutarahira. Ninde bizabazwa? Ese byifashe gute? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera tuze kwerekeza mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC Kinshasa. Barashinja abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 gukomeza intambara n'ubwongo hari ibiganiro by'amahoro. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka kuri iyi nkuru nayo ikomeye. Ubu tuvugana ICC ni ihuriro ry'amadini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abamaze kuburira ubutegetsi bwa Kinshasa ko guhindura itegeko nshinga. Imbuzi zabo ni zihe? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kugaruka kuri iyi nkuru yigaruka kuri iyi ndege yahinduye icyerekezo ikubagaho kubera ikibazo gikomeye cyane. Turaza kurebera hamwe ikibazo cyatumye indege ihindura ingendo ikubagaho. Turaza kandi no kugaruka kuri inkuru igaruka ku bajenerali bagera ku 8 bose bo muri iki gihugu cya Uganda. Ibyabo bishobora kutaza kumera neza no kubera iki, turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero turaza no kunyura mu operasiyo atandukanye ajyanye n'urugamba rwiriwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bice bitandukanye. Nitwa Mukadamba hayi, ikaze mwese niba amaze kugera hano. Nyemerere unkorere rayi kuraza ko ugize neza, niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Mwese rero mbahaye ikaze, ni munyemerere nagutinda ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane duhite twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Wamaze gukora like, niba uri mushya wageze hano wamaze gukora subscribe, ikaze. Nitwa Mukada. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Munyemerere rero dukubita tubangurana y'amakuru nshuti bakunzi bacu, duhite twanzikira muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibintu byongeye kuzamba no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka muri Masisi aravuga yuko butuvugana amarira yongeye kuba menshi muri aka gace. Umuturage yishwe arashwe mu gitero cy'abitwaje intwaro cya Gabwe hitwaye Kashovu. Abaturage bo mu gace ka Kashovu muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bongeye gukangurwa n'inkuru y'inca mugongo nyuma yuko umuntu umwe yishwe arashwe mu gitero cy'abagabwe mu gitero cyagabwe n'abitwaje intwaro binjiye muri uwo mudugudu bagatangira kurasa abaturage mu ijoro ryaraye ritambutse. nk'uko amakuru yatangajwe n'abaturage abo muri aka gace bivuga, abo bagizi ba nabi binjiye muri Kashovu mu masaha y'ijoro bateza ubwoba abaturage ndetse bakora ibikorwa by'urugomo. Bakaba basize umuntu umwe aba mu
byamuhitanye uwo muturage warashwe nabo bitwaje intwaro bikaba byabaye mbere yuko abandi bahunga berekeza ahatazwi. Ibi byabaye mu gihe kibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi muri Masisi, aho abaturage bakomeje kuvuga ko bahangayikishijwe n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro n'abagizi ba nabi bakunze kugaba ibitero bya nijoro mu mezi yashize. Kandi muri teritwari ya Masisi hagiye humvikana ibindi bikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi, gushimuta abaturage no gusahura imitungo yabo. Umuturage umwe wo muri Kashavu nk'uko byatangajwe n'amasoko yacu aherereye muri aka gace yavuze ko abaturage bakomeje kubaho mu bwoba kuko batazi igihe ibindi bitero bishobora kongera kuhagabwa. Benshi bavuga ko iyo bwije baba bafite impungenge z'umutekano muke, cyane cyane mu duce two mu cyaro tutagerwamo vuba n'inzego z'umutekano. Nyuma y'iki gitero abaturage basabye ubuyobozi n'inzego z'umutekano kongera amarondo no gukaza ingamba zo kurinda abasivile. Bavuga ko ubuzima bwabo bukomeje guhungabanywa n'ibikorwa by'urugomo bikunze kuvugwa muri aka gace. Abasesenguzi ku bibazo by'umutekano bavuga ko Masisi ikomeje kuba imwe muri teritwari zibasiwe cyane n'umutekano muke bitewe n'uko hari imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Ibi bituma abaturage bakomeza kuba mu kaga gakomeye cyane cyane mu bice biri kure y'imijyi minini. Mu gihe iperereza kuri ubwicanyi rigikomeje, abaturage ba Kashovu basabye ko icyifuzo cyabo gikomeye ari ukubona umutekano urambye kugira ngo bongere gukora ibikorwa byabo bya buri munsi badahora mu bwoba no guhunga kwa hato na hatoya. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere dukomeje n'aya makuru duhite twihuta cyane twerekeze rero muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Mbabwire ko ahangaha ibintu byongeye kuba bibi cyane. Umwuka wongeye kuba mubi mu misozi miremire ya Minembwe nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuze ko uruhande rwa leta ya Kongo rwongeye kugaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane, aho hari ibitero byo mu kirere byongeye kugabwa hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone nk'uko Alliance Fleuve Congo 23 ibivuga. Ibyo bitero byakajijwe cyane mu ijoro ryo ku wa kane rishyira ku wa gatanu Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, aho havuzwe ibisasu n'ibikorwa bya gisirikare byibasiye ibice byo mu misozi miremire ya Minembwe. Uyu mutwe uvuga ko ibyo bikorwa byashyize abaturage mu kaga no mu bwoba, kandi bikaba bishobora kongera umwuka w'intambara muri aka karere. Abaturage bo mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeje kuvuga ko bongeye kumva urusaku rw'ibisasu n'imbunda ziremereye mu masaha y'ijoro. Ikindi kandi bakaba bavuga yuko bongeye kugaragara indege yo mu bwoko bwa drone, bavuga yuko ari yaje gutata no kugenzura ibice abagenzi abaturage baherereyemo, ariko no kureba uko aho ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo 23 na Twirwanaho byabiherereye. Abaturage baherereye ahangaha bavuga ko akenshi na kenshi iyo mu kirere hongeye kugaragara indege yo mu bwoko bwa drone ngo iba iri mu butasi. Ikindi kandi bakavuga ko ngo iyo abayibonye hadaciye kabiri bahita bakira ibindi bitero bikomeye cyane. Ibi rero bikaba byongeye guhangayikisha no gutungura abaturage baherereye aha muri bice. Baravuga ko abakomeje kugira ubwoba bwinshi buturutse kuri ibi bitero by'ahangaha bakomeje kugabwaho n'uruhande rwa leta ya Kongo.
Shiti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye ni munyemerere dukomeze n'aya makuru kandi dukubita tubangura twihutisha. Ndababwira yuko ubu tuvugana ibintu byamaze gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cya Uganda. Haribazwa ngo ese bizagenda bite ku kibazo cy'abaminisitiri bagera kuri 4 byamaze kuvugwa yuko bashobora kutarahira. Abanyamategeko ba leta muri Uganda bari gusuzuma niba kuba umuntu yaratangiye inzira zo kwanga ubwene gihugu bw'amahanga bihagije kugira ngo yuzuze ibisabwa n'itegeko nshinga rya Uganda rigenga ubwene gihugu n'igenzura ry'abinjira n'abasohoka, cyangwa niba abakandida bagomba kubanza kubona icyemezo cya nyuma gitangwa n'ibihugu by'amahanga bireba mbere yo gutangira inshingano nka minisitiri muri iki gihugu. Amakuru yatanzwe n'abantu bazi neza iki kibazo ababwiye ibinyamakuru bitandukanye byo muri Uganda ko muri Uganda umunyamabanga wa leta ushinzwe imari iciriritse wagenwe n'ishatsi Kutesa Musherure, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubanye n'amahanga yitwa Calvin Eshodi, minisitiri w'ubanye n'amahanga Adonia Ayebare, n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu gihugu Dr. Lawrence Muganga kugeza ku cyumweru nyuma ya saa sita bari batarahabwa, no kuvuga kugeza kuri uyu munsi nyuma ya saa sita bari batarahabwa ubutumire bwo kwitabira umuhango wo kurahira abagize guverinoma uteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 8 Kamena muri mwaka wa 2026 mu biro by'umukuru w'igihugu. Shatsi Kutesa Musherure, Calvin Eshodi na Adonia Ayebere bivugwa ko abari bafite ubwene gihugu bwa Uganda n'ubwa Amerika, nako Muganga kagira ubwa Uganda, ubw'u Rwanda n'ubwa Canada. Perezida Yoweri Kaguta Museveni niwe uzayobora uwo muhango wo kurahira, uzanitabirwa n'abayobozi bakuru ba leta barimo perezida w'inteko ishinga amategeko, perezida w'urukiko rw'ikirenga n'abandi bayobozi bakuru b'inzego za leta. Amakuru aturuka mu bantu batandukanye aha mu iki gihugu avuga ko uku gutinda akwatewe n'impungenge zagaragajwe n'abayobozi bo muri minisiteri y'abakozi ba leta ku bijyanye n'imiterere y'amategeko igenga abakandida bari bafite ubwene gihugu bubiri cyangwa burenze. Nk'uko byatangajwe n'abayobozi bamenyeshejwe iby'iki kibazo, minisiteri yagiriye inama urwego rwashyizeho abo bakandida ko kurahira cyase kurakiza abantu batararangiza gahunda yo kwanga ubwene gihugu bw'amahanga bishobora gutuma leta ihura n'ibibazo by'amategeko. Iki kibazo cyakuruye impaka zikomeye nyuma y'igikorwa cyo gusuzuma abakandida cyakozwe n'inteko ishinga amategeko. Perezida wungirije wayo Thomas Tayebwa yatangaje ko abakandida 4 bagaragaraho ikibazo kijyanye n'ubwene gihugu bubiri cyangwa bwinshi. Tayebwa yavuze ko inteko ishinga amategeko yakoranye igenzura na minisiteri y'umutekano mu gihugu maze igasanga abakandida 3 bafite ubwene gihugu bubiri mu gihe undi yarafite ubwene gihugu burenze bubiri. Yavuze ko komisiyo yashingiye ku nyandiko zagaragazaga ko hari ibikorwa byo kwanga ubwene gihugu bw'amahanga byari byaratangiye mbere yo kwemeza bamwe mu bakandida. Icyakora haracyari ibibazo bijyanye n'igihe kwanga ubwene gihugu bw'amahanga bitangirira kugira ngo agaciro mu mategeko kabone guhabwa umwanya.
kutamenya neza uko ibintu bihagaze, kugaragaza cyane ku kibazo cya Dr Muganga, kuko bivugwa ko kandidatire ye yo kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu gihugu itemejwe na komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kwemeza abayobozi nyuma y'uko havutse ibibazo ku bijyanye n'ubwenegihugu bwe. Amakuru aturuka muri leta avuga ko iki kibazo cyamaze gusubizwa Perezida Museveni nk'urwego rwashyizeho uwo mukandida. Kugeza ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, haba abo mu biro bya Perezida Museveni cyangwa abo muri Minisiteri y'abakozi ba leta, nta n'umwe wari wagira icyo abivugaho. Hari abayobozi bavuga ko niba ibyo bibazo by'amategeko bitarakemuka mbere y'umuhango wo kuwa mbere kurahiza abakandida bireba, bishobora gusubikwa kugeza igihe gahunda yo kwanga ubwenegihugu bw'amahanga izarangirira, no kugeza igihe baboneye inyandiko za nyuma zizava mu bihugu by'amahanga bireba. Ibi bishobora gutuma habaho umuhango udasanzwe wo kurahiza abagize guverinoma, aho bamwe mu bakandida bashobora guhita bafata inshingano zabo mu gihe abandi bazategereza uburenganzira bwa nyuma butangwa n'abanyamategeko ba leta n'urwego rwabashyizeho. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera, ariko kandi hakibazwa ngo ese ninde uzabazwa iki kibazo mu gihe abaramuka bahuye n'ikibazo cyo kutarahirira izi nshingano zabo n'uwabashyizeho atabanje kubigenzura, cyangwa se bizagira ukundi bigenda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mudukurikiye ku Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko dukomeje n'aya makuru. Ni munyemerere rero twerekeze kuri iyi ngingo ikomeye cyane. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyongeye kuzamura agatoki hejuru, barashinja abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ibyaha bikomeye cyane. Abavuga ko n'ubundi bakomeje ngo gushoza urugamba mu gihe hari ibiganiro byo kugarura amahoro, mu gihe amahanga akomeje gushyira imbaraga mu gushaka igisubizo cy'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igisirikare cya FARDC cyatangaje ko nubwo hari ibiganiro by'amahoro biri kubera Washington ni Doha, ariko ngo igisirikare cya leta ya Congo FARDC kirashinja abarwanyi b'intare za Sarambwe kuba ngo bakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa ku munsi w'ejo tariki 6 Kamena muri uyu mwaka, umuvugizi w'agateganyo wa FARDC yitwa Lieutenant Colonel Make Hazukaye Mongba yavuze ko ibitero byitirirwa Alliance Fleuve Congo 23 bikomeje kuvugwa mu duce dutandukanye twa Kivu, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru no mu misozi miremire ya Fizi na Uvira ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu musirikare yavuze ko nubwo habaye ibiganiro byinshi ku rwego rw'akarere n'amahanga ndetse kanabaho amasezerano agamije guhagarika imirwano, FARDC ivuga ko ibikorwa by'intambara bitarahagarara nk'uko byari byitezwe. FARDC ivuga ko ibi bikorwa byatumye abaturage benshi bakomeza guhunga ingo zabo mu gihe hari byangiritse birimo ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kivuga kandi ko hari ibice byinshi bikomeje kuba mu bibazo by'umutekano kubera imirwano ivugwa hagati y'impande zihanganye. Kugeza ubu abo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC baravuga ibigibi mu gihe nyamara ariko Alliance Fleuve Congo 23 nayo ikomeje kubashinja ko aribo barimo kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage b'abanyamurenge, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye ni munyemerere dukubita tubangura twerekeze no kuri inkuru ICC yaburiye ubutegetsi bwa Kinshasa kuhindura igitegeko nshinga mu gihe impaka zikomeje kwiyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubijyanye n'ivugururwa ry'itegeko nshinga. Itorero rya Kristo muri Kongo ICC ryatangaje ko nta mpinduka zikwiye gukorwa hatabanje kubaho ibiganiro byimbitse kandi bihuza abanyekongo bose. Mu butumwa bwashyizwe ahagaragara kuri iki cyumweru tariki 7 Kamena muri uyu mwaka Kinshasa, ubuyobozi bw'iri torero bwavuze ko guhindura itegeko nshinga ari ikibazo gikomeye kigomba gukorwa mu bwumvikane busesuye bw'abaturage, amashyaka ya politiki, societe civile n'izindi nzego zose zigize igihugu. ICC yavuze ko uko ibintu bihagaze muri iki gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yihanganye n'ibibazo bikomeye birimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu, ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'imibereho myiza y'abaturage, bityo hakaba hakenewe ibiganiro no bwumvikane kuruta ibikorwa bishobora guteza amakimbirane. Iri torero ryibukije ko itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigaragaza neza uburyo impinduka zayo zigomba gukorwa, cyane cyane hashingiwe ku ngingo zayo zirimo iya 5, iya 218, iya 219 ndetse n'iya 220 zishyiraho uburyo n'imbibi zivugururwa itegeko nshinga. ICC yavuze ko amategeko y'igihugu agaragaza ko ibibazo byinshi byakemuwe neza igihe habaga ibiganiro bihuza impande zitandukanye. Ni muri urwo rwego yasabye abanyapolitike n'abandi bayobozi kwirinda amagambo cyangwa ibikorwa bishobora kongera ubushyamirane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bwayo ICC yakoresheje urugero muri Bibiliya rw'umwami Salomo uzwiho ubwenge mu gukemura amakimbirane, isaba abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufata ibyemezo birengera inyungu z'igihugu aho kurebera inyungu za politike cyangwa iz'amatsinda runaka. Iri torero rikaba ryagarutse kandi ku mucyo ya Nyafurika w'igiti cy'inama aho abantu bahuraga bakaganira ku bibazo bibangamiye umuryango kugeza babonye umuti wabyo ubundi bigakemuka gutyo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV dukomeje n'aya makuru, nyemerera nanone nongere mwibutse ko turi ku Ibendera TV. Ni bamaze kugera hano nkorere like, nkorere na subscribe ndetse nkorere na share kugira ngo aya makuru tuyasangize abandi bavandimwe, inshuti n'abandi abaturanyi bacu. Indege yahinduye icyerekezo ikubagaho kubera iki? Amakuru aravuga yuko indege yagize gutya igahura n'ikibazo gikomeye cyane, aho rero iyi ndege ngo yaje guhita ihindura icyerekezo biturutse ku kibazo cya ekuteri. Ni ibintu bikomeye cyane kandi bidasanzwe ndetse bitigeze binabaho na mbere hose. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere iyi nkuru nayo tuyinjiremo ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyinjiramo nyemerera nongere nkwibutse ko turi makuru agezweho ku Ibendera TV kuri aya masaha. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV unyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, kandi nubikora uraza kuba ukoze kandi ugize neza cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere twinjire akantu ku kandi muri iyi nkuru ijyanye n'iyi ndege yagize gutya ikibagirwa ekuteri, ubundi bikaza gutuma ihindura icyerekezo ikubagaho. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere mbabwire yuko
ni munyemerere mbabwire yuko indege yavaga i Lisbon muri Portugal yerekeza i Londres mu Bwongereza yahinduye icyerekezo igitaraganya nyuma y'aho pilote batahuye ko bamwe mu bakozi bo ku kibuga cy'indege yibagiriwemo ekuteri. Amakuru dukesha Daily Mail avuga ko ibi byabaye mu mpera z'iki cyumweru ku ndege y'ikigo cya TAP ya Portugal. Nyuma y'iminota mike iyi ndege ihagurutse muri Portugal, abagenzi batangiye kumva ikintu gisa n'ikikubita inyuma. Abapilote bahise batangira kugenzura ikibazo ifite, basanga ari ekuteri zicometse ku nyuma ku kintu cyangwa ku cyuma kiba gifashemo amapine y'indege. Izi ekuteri umukozi wo ku kibuga cy'indege azikoresha aganira n'abapilote bari imbere mu ndege mbere y'uko indege ihaguruka. Kuri inshuro uyu mukozi wo ku kibuga cy'indege yibagiwe izi ekuteri ziba zacometswe ku kizuru cy'indege, ndetse indege ihaguruka zigicometsemo. Nyuma yo gutahura iki kibazo, abapilote bahise bahindura urugendo berekeza ku kibuga cy'indege kiri mu mujyi wa Porto kugira ngo bagenzure niba uburangare nta kibazo bwateje indege. Nyuma yo kugenzura iby'indege yakomeje urugendo yigana i Londres ndetse igerayo amahoro kugeza ubu ngubu tuvugana. Nshuti bakunzi bacu, mudukundire twerekeze mu gihugu cy'Ubugande, ariko nanone mbere yo kwerekeza mu Bugande nyemera nongere mwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha. Ni bamaze kugera ku Ibendera TV, unyemerere unkorerera ikuraza kuba ugize neza cyane, unkundire kandi unkorere subscribe ni buri mushya ukaba ari bwo ugeze hano. Dukomeje n'aya makuru. Ba generali 8 barimo Abel Kandiho bashobora gusezererwa mu gisirikare cya Uganda vuba cyane. Amakuru aturuka muri iki gisirikare cya Uganda, UPDF aravuga ko gishobora gusezerera abasirikare barimo 8 bafite ipeti rya generali kubera ko bujuje imyaka yo kujya mu kiruhuko kizabukuru kugeza na n'ubu ngubu. Mu bushobozi mu bashobora gushyirwa mu kiruhuko kizabukuru harimo generali Katumba Wamala wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, hakaba Lieutenant General Charles Awani Otema, hakaba Lieutenant General Charles Angina na Major General Godfrey Katsigazi Tumusime. Amakuru rero akavuga ko hari kandi na Major General Khani Ndarubwene Masiko, hakaba Major General Apollo Kasita Gowa, hakaba Major General Leopold Kanda na Major General Berika Ndiho wamaze igihe kinini ayobora urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda. Aba muri polisi y'igihugu n'umujyanama mukuru wa Perezida Museveni n'abandi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero bikaba biteganyijwe ko nibura igisirikare cya Uganda muri uyu mwaka kizasezerera abofisiye 531 barimo abakuru n'abato abageze igihe cyo kujya mu kiruhuko kizabukuru. Nshuti bakunzi bacu, rero mudukurikiye ni munyemerere mbabwire yuko igisirikare cya Uganda UPDF gitangaza ko gusezerera abasirikare bageze mu zabukuru ari intambwe ikomeye mu rugendo rushya rwo kubaka igisirikare gikomeye, kandi ko ari icyiciro gishya buri musirikare wese aba yiteguye kunyuramo. Ndagushimiye cyane rero wowe wese wabanye natwe muri aya makuru, wagize neza. Niba wakoze like, wakoze cyane by'akarusho. Niba wakoze subscribe, nawe wakoze by'akarusho. Ndabashimiye rero, twerekeje ku musozo w'aya makuru. Amukomeze kugira amahoro n'amahirwe. Imana ibane namwe.